da je Krleža savjetovao starog, to znači Tita, da uzme neki od tih otoka na Jadranu i da koncentriše informirovce na jedno mjesto gdje će biti usluženo sve što treba, a kaže ima jedno ostrvce, malo. On nastavlja priču, koji je isto pomenuo Krleža, koji je on čuo od Avgustinčića, koji je skulptor, da postoji jedno malo ostrvo koji ima mermer, koji može da se korisno obrađuje i da posluži kao zanimanje za ljude kad su već u zatvoru ili izoloni da imaju nešto da radi. Rekao, dobro, dođe Marko, ja ću povijek da vidim, ja ne znam što da traži. Traži to. Vidimo, Goli otok je stvarno Goli otok, ništa nije kamenjarije, da nema i šume, nema ništa. Ima neki pešasovaca, vidimo da se tamo guraju. Ja se vratim u Beograd i izvijestim Rankovića, Ranković izvijesti koga treba da se sredi taj otok. To su radili UDBA Hrvatske i ministarstvo, ko zna ko je to tamo radio, s tim što su doveli zatvorenike, ne informirovce, i napravili su neki, kako da kažem, lepi, jedan dosta lijepi ambijent. Sad, ja sam to jedan put rekao lijepi, ali mi se smeje. Pa kako ti može biti lijepi, govori, može da bude. Ljepši no tvoja kuća i ne tvoja bašta u Beogradu. Lijep je bio. A što su ga napunili informirovci, to je njihov problem. Dovolila, a ja sam bio vezan sa pomoćnikom glavnog urednika Večernjeg lista, zvao se Narodni list tada. A to je bivši španski borac, Petar Ivanović. I dok se mi penjemo malo gore, tamo stoji ta grupa i on meni najdarit kaže, vidi, pa to je Jovo Kapić. I kad smo došli bliže, moj Pero ne može da šuti, nego njemu kaže. Jer Jovo, što činite vi to od nas? Crnogorci mu kaže. A ovaj ovako pogleda, koliko nikad nije vidio, zove milicionera. Kaže, ajde, nek skine cipele i tamo 100 metara do tamo i nazad, do kamenje, golo kamenje, znaš ovako. I ovaj ga gula, znaš. I on kad se vrati nazad, kaže, jer sad znaš što činimo od vas. Iza toga meni kaže Petar Ivanović. Ne samo da sam ga primao u partiju, nego ja sam mu venčani kum. Jel ti znate vi šta je kod Crnogoraca venčani kum? Najbliži se. Goli otok je bio jedan objekat koji je vazda bilo 3 do 5 hiljada ljudi. Nismo i mi doveli tamo što volimo da ih dovedemo. Nego su izdali zemlju svoju. To je 5. kolona koja je čekala Ruse, oni nama da baču bombe za vrat. A mi ne znamo kje bombe pucaju. A to nije mogu. Moram reći da najmanje je ipak bilo iz Hrvatske. Najteže su prošli Crnogorci. I zbog toga nije slučajno da je i upravnik i oni koji su istragu protiv Judea vodili glavni, ipak bili Crnogorci. Drugi svjetski rat nije toliko generala pozobao koliko je pozobao Goli otok. Sam sproveden u Rijeku i od tamo smo brodom, čitava jedna grupa, sprovedeni na Goli otok. Kad smo iskrcani na Golim otoku, dočekala nas je čitava s jedne i s druge strane, jer je kordon zatvorenika sa batinama i koji su nas počeli mlatiti. Tako da smo mi, kad smo prolazili, svi bili tučeni, tako da su neki jako teško zapravo ranjeni. Nismo zatvoreni sa ostalim zatvorenicima, nego to je takozvana rupa 104, u jednoj rupi koja je iskopana u zemlju, koja je recimo bila veličine možda 2 puta ove sobe, a visina oko 10 metara je bilo ta rupa dolje. I svaku večer su opet zatvorenici pojedince tukli. Znaš što je bio taj topli zec? To dođe novi brod i dovede 200 ljudi. Dođu, liferuju ko da idu u Ameriku na poslove. Postoje se 2 špaljira. Jedno 50-100 ljudi tamo ima. I onda dođu oni sa broda izlaze. Sada upravo mogu razmisliti. Ko su ovi novi ljudi koji su došli s polja? Ako oni budu agitatori i pokrenu 4-5 hiljada ljudi, 3 hiljada ljudi, koliko je momentalno na Golom otoku, mi ćemo imati katastrofu.
mi ćemo morati da ratujemo s njima, a taj će morati da izgubimo, će Rusi da ih pomognu. Mi smo čekali kad će Rusija dođu. Svaki dan, svaku noć. Onda oni prolaze, a ovi, došli ste, materine, ovo. Sram vas bilo, dosta je nama, još vi nama doprinosite da još dalje ostanemo i da vi s nama dijelite ovaj lijepi ambijent i tako da i neko ovako nogom, neko pljune majkom, opsuje, to jeste. Ali da bije, da muči ljude, što znači muči ljude, treba da mu kidaš meso, nokte vadiš. Ko to muči, ko je to, jeste normalno. Ranković je poslao Dobricu Ćosića da vidi šta je, kako je, koji je tada važio, nije on kao sada. Tada je važio kao Tolstoj, srpski. Da vidi i da kaže šta je javno. Ništa nije Dobrica rekao, nikakvi nalaz nije pravio. Međutim, princip Golog otoka nije to da te neko optužuje. Ne, nego ti ćeš biti slobodan kad sam priznaš sve. Dakle, kad sam sebe optužuješ, a osim toga otkucaš sve koga god si, s kim si razgovarao i tako dalje. I održim govore svima njima, bivši moji drugovi, sada niste, bili ste moji dobri drugovi, u većini vas koji su u baraci. Da znate jednu stvar, mi nismo došli da vas uništimo, niti da uhaljamo vašu čast, nego smo iz nužde, da se ne bi desilo da nas napadnu Rusi, vaši prijatelji, saveznici, a vi da poslužite njima da nam svako zlo napravite. Svaki onaj koji bude potpisao da neće biti u propagandi, ništa mi drugo ne tražim. I odmah nek se spakuje, neki ako će sa mnom zajedno. To da znate. Ali ne budete li tvrdokorni, ja neće niko da vam uzme život, ali odavde nećete kuće gledati dok god ne promijenite mišljenje. To da ja vam to kažem, to sam rekao.